Ikaze nanone hano kuri Yegoo TV. Aka ni kakanya ka ni muntu ki? Ni hamwe turebera ibyamamare bigiye bitandukanye. Ese ni muntu ki? Akora iki? Akunda iki? Bimeze bite? Uzi tunyarukiye mu gasobanuye ni filime yitwa Kadenang Ginto. Filime yakunzwe cyane mu gihugu cyacu Rwanda. Kubera ko yasobanuye n'umusobanuzi mwiza kirabiranya, kimomo, kibaruma, kibahana, ndetse ikaba filime yakunzwe cyane kubera irimo abakobwa babiri baba bahanganye bikomeye cyane na mama babo bahanganye bikomeye cyane. Uyu nguyu ni Kasi ndetse na MARGA. Umutwe tugiye kurebera hamwe MARGA ni muntu ki? Afite imyaka ingahe? Ese afite umukunzi? Ese abayeho ate? Ibyo byose tugiye kubira hangaha mu kiganiro ni muntu ki? Icyo nkubwira, kanda subscribe kugira ngo ukomeze ukurikirane byinshi Yegoo TV izajya kugezaho umunsi ku munsi. Ubwo izajya kugezaho ni muntu ki? Ikubwira umuntu ni muntu ki? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe uyu nguyu MARGA. MARGA mu buzima busanzwe yitwa Andrew Bert Dagwiyo Gorostiza. Ako yamenyekanye cyane ku izina rya Andrea Brillantes. Akaba ari umukinnyi wa filimi, akaba umuririmbyi, ndetse akaba n'umubyinnyi mwiza cyane bikomeye. Uyu MARGA yavutse ku itariki 12 z'ukwa gatatu 2003. Birumvikana ko afite imyaka 17 yose y'amavuko. Afite metero 1.60 irengaho. Yakunzwe cyane muri iki gihugu cyacu Rwanda muri iyi filime Kadenang Ginto. Filime yabiciye cyane bigacika kubera isobanuye n'umusobanuzi w'icyamamare Lucky, kimomo, kibaruma, kibana, ndetse ikaba ari filime yashimishije benshi. Ni filime yatangiye gusohoka mu kwa 2018 ndetse irangira gusohoka mu kwa kabiri muri 2020. Birumvikana filime yamaze umwaka umwe n'amezi anisohoka. Ikaba ari filime ifite episode 348, ikagira season 3. Iyi filime kandi iri mu Philippines. Ikaba yarakunzwe cyane kuko ukuntu yasobanuye n'umusobanuzi Lucky, kirabiranya, kimomo, kibaruma, kibahana. Andrew Brillantes Dagwiyo. Nkuko twabivuze hejuru, uyu mukobwa MARGA amazina yiswe n'ababyeyi ni Andrew Bert Dagwiyo Gorostiza. Akaba yaramenyekanye cyane ku izina rya Andrea Brillantes. Ni umukinnyi wa filimi, akaba umuririmbyi, ndetse akaba n'umubyinnyi mwiza. Akaba yaravutse ku itariki 12 z'ukwa gatatu 2003. Afite imyaka 17, akaba afite metero 1.60 irengaho. Akamenyekanye cyane hano muri iki gihugu cyacu Rwanda muri filime yitwa Kadenang Ginto. Uyu mukobwa kandi MARGA afite abavandimwe be batatu, harimo bita Kayla Anna Gorostiza, Kismet Gorostiza, ndetse na Nina Gorostiza. Ababyeyi bamubyara, papa we akaba yitwa Byron Gorostiza, ndetse mama we akaba yitwa Mabel Gorostiza. Uyu MARGA akaba yaratangiye aca kuri televiziyo zigiye zitandukanye mu biganiro by'abana nk'icyo bitwa Children Comedy Show. Nyuma yaje kongera kugaragara kuri ABS CBN ubwo yakinaga muri seri bita Ariana muri 2010. Birumvikana ubwo yari afite imyaka 7 yonyine y'amavuko nibwo bwa mbere yaragaragaye muri filimi za ABS CBN. Ubwo yakinaga yitwa Sofia Alvaro. Akaba yari umwana wabuze wa Alvaro. Abarebye iyi filimi baramuzi. Si iyo filime yonyine yakinyemo kuko yaje no kongera gukomeza gukina filime kuko yari afite ubuhanga bwinshi cyane, niyo bita E-Boy yakinye muri 2012. Akina n'iyindi bita Analiza ayikina muri 2013. Si ibyo gusa, yaje kongera kwisanga muri 2018 ubwo yakinaga muri filime Kadenang Ginto ubwo yitwaga MARGA Bartolome. Akaba yarakinnye muri iyi filime kandi agakinamo neza cyane, aribyo byatumye akundwa cyane muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda. MARGA akoresha imbuga zigiye zitandukanye. Uyu munsi tugiye kureba hamwe YouTube ndetse na Instagram bya MARGA. Ese bimeze bite? Instagram MARGA bamwita Beth. Kuri Instagram afite post 3755. Akaba akurikirwa na miliyoni 10.2 z'abantu bose bamukurikira baba follower kuri Instagram yiwe. Akaba akurikira 2145 akurikira umunsi ku munsi. MARGA kuri izi mbuga ziwe nta kindi acisha uretse ubuzima bwiwe ndetse no kwigisha ibintu bimwe na bimwe bigiye bitandukanye. Ikindi kandi utarizi kuri MARGA nuko yamamariza Techno, yamamariza telefone za Techno ku mbuga ziwe zigiye zitandukanye nkuko mubibona ahangaha. MARGA kandi ikindi afite YouTube. Akaba afite YouTube bakaba bamwita Andrea B kuri YouTube. Akaba afite abafollower 2.35 miliyoni z'abasubscriber bamukurikira umunsi ku munsi.
hano kuri YouTube acishaho ubuzima bwiwe, agacishaho ko akoresha makeup ndetse n'ibindi bintu byinshi bigiye bitandukanye agenda acishaho umunsi ku munsi. Ushobora kwibaza niba uyu mukobwa MARGA cyangwa se amazina ye bwite twabonye yuko bamwita Andrea Brillantes, ushobora kwibaza niba uyu mukobwa koko agira umukunzi. Ingi niwe ubyibaza koko uri hafi y'igisubizo. Umukunzi koko aramufite. Niwe warebye Kadenang Ginto. Harimo umuntu waba bakundana, nyuma yuko yaje kumukunda hashize igihe kinini akomeza kumwirukankaho, ngo niwe Mikoyi. Loki kirabiranya akaba yaramwise akabyiniro ka papa cyangwa Mikoyi mu buzima busanzwe akaba akundana na MARGA. Uyu Mikoyi kandi yamenyekanye ku izina rya Seth Federline, akaba yaravutse ku itariki 9 z'ukwa karindwi muri 2002. Birumvikana afite imyaka 18 y'amavuko. Seth akaba afite amazina yishwe n'ababyeyi, amazina yishwe n'ababyeyi bakamwita Seth Yanchi Federline. Akaba yarize ku kigo bita Desmarina Integrated High School muri 2019. Ababyeyi biwe mama we bamwita MARGA Federline ndetse papa we bakamwita Richard Federline. Uyu nguyu Mikoyi kandi akaba ari umukinnyi wa filime ndetse akaba n'umumodo nk'uko bigenda bigaragara ku mafoto agenda postinga ku mbuga zo zigiye zitandukanye. Uyu nguyu Mikoyi kandi akaba yarakinnye muri filime zigiye zitandukanye nka Kadenang Ginto, Abonded, All Nighter and With the Little Love. Izi ni filime zigiye zitandukanye uyu Mikoyi yagiye agaragaramo. Mu nkuru y'urukundo ya Mikoyi bivugwa yuko yakundanaga n'umukobwa witaga Angel Santos, gusa nyuma baje gutandukanya kubw'impamvu nyinshi zagiye zibaho kandi batabashe kuba basobanura. Ngo yaje kuba yatangira kuba yakundana n'uyu nguyu bitaga MARGA kuri Instagram Seth Federline cyangwa se papa cyangwe akurikiranwa n'abantu 1.8 by'abafollower kuri Instagram yiwe. Bityo rero urukundo rwiwe ndetse na MARGA ntabwo rwari urukundo rworoshye kuba warubona. Ingi byaje kugaragazwa na papa cyangwa se Mikoyi ubwo yapostingaga iyi foto. Kari ifoto igaragaza izuba ririmo rirarenga ndetse ikagaragaza MARGA ndetse na papa cyangwe bari mu gicucu bagaragara muri iyi foto. Nk'uko mubibona barimo baragaragara muri iyi foto ari nk'ibicucu, bigaragara yuko izuba ririmo rirarenga. Kuri iyo foto hari handitseho enjoy beautiful sunset and beautiful you. Bishatse kuvuga yuko yarimo ari enjoyinga ubwiza bw'izuba ririmo rirarenga ndetse akongera akinjoyinga ubwiza bw'uyu mukobwa MARGA. Iyi foto akaba yasobanuye byinshi ndetse ikanerekana yuko uyu papa cyangwa ari mu rukundo bikomeye cyane n'uyu mukobwa bita MARGA. Ni byinshi wifuzaga kumenya kuri MARGA. Ese MARGA ni muntu ki? Reka nizere ko usobanukiwe. Niba wakunze iki kiganiro ni muntu ki, twagusobanura gukanda subscribe hano kuri Yegoo TV kugira ngo ujye ukurikirana byinshi. Yegoo TV izajya ukugenera umunsi ku munsi ko tuzatukugezaho ni muntu ki. Nkuko twabivuganye, ni muntu ki uyu munsi twagejejeho MARGA ni muntu ki, abayeho mu buzima bumeze bute, ese abayeho gute. Byose reka nizeye uko byabanejeje n'ibyakunesheje. Kanda subscribe maze nurangira sharing n'inshuti zawe zikunda MARGA, uzereke unazibwire ese MARGA ni muntu ki.